Omusamaliri owekinemba eche tayari West TV nga kutangerera omulumo wonde okwanamya nutuli Kasese municipality kandi tuli na deputy town clerk owe Kasese municipality omwami Kayiri Zedekia Kambasu tukayakanaya okumyati eyi trade order tukachimenyera indi Kasese municipality muyarwayo yamaha abasuhuzi ebero asatu nakyoma March eribya nechero echo muhindo irangirinde bakarusa ya bukyesu kebukwabo bakarusa is containers kwabo oma town hano Kasese so tukanza tuminyerere omwati uyu amahikahe erangirinde abasubuzi bakarwa oma town barunda emyanye yinde kubangaya so tulinayo hano atubwire ende kasikwabo niko sinemwende mbere wait town clerk osinja kutsibu erikania ko netu abandu aba nakusamalira kwa kinemba bakanze rimenye eshondaeka eshe trade order sinemwenda sitembere wasinja kutsibu musachwa makoro wa Tayari TV mwasinja ria munimwenja kwa bandu kwa miazi yetu hamba nene rukulakulaniri municipality nicha mazima mtu ahe notice eri winde abandu boto bukioske bunyimba bukebuke buri mwami anye italirwe babuheyo etawuni yangazo kongo kwisosire nero shabaru hesho mtu asahandika from up to the end of March maybe changi takere sobraramu kubaza abandu mtu atrebaita ure tukasamu to enforce eringeri umiria betu kemiberi yiwene yo mundu arite urabolobolo kandukene nakiho kana itondire nabanaka katwala ngatukerisima abanyakasese abo babiri tukarite ura sibindo buri mundu akeneho ngo kutrabya tukabalangira nyuma abandu banumuheka banumite urabolobolo neto tunumitekanije langende abo ababere mweri hayo bintu byabo tukabawe tukiri bihayo betu tukabihayo okwa cost yawo kama mtu kakolese Ukraine katoka mito la 5 ubache kama shokoma mwiri bazire mito minga 15 nendi atakende abataka bamenyerere nite anga yataka kandoka na mani ngaka taka nganga tungira mwashangoko kangia na mabende mwiri bazire kaso newa bana ekyusiki hikiranda ke kutsiboye tukarangira voluntary demolition tukarangira yo kwa Mbarara highway betu kando wa marangiro ma town center hano sahale anything abandu bakeneho emibiri yabo ikinaende mbere so abandu bo bukioski hano ukaba message ki oma town center actually sahale kioski nei ekishala ma town ekintu atakabataka bakimenyerere I know it's not about Kasese hasa, it's about the whole country. It truly order ni kintu kirimwa cyuhucyusi kintu kwa cyabere samunu musamarere shantunga mu shenyisha Kambala Mukono ebyusibiri mu byayi so really possibly bakabizinga bubuyabo twete abataita urabolobolo twangalangranga bamakolecha tuli under duty erikolo mubiri oyo so munakana bakeberero sitwebererwe ye kusangwa tunalindire timu ikalwe Kampala ikasalangira compliance ekyo bambu tukolenga cyabiri koleka ekyo nganga kibua ngahimanyisha batakende ekyo kwa kiringo kwa kine oku elangirinde ekyo kiosks ekyo containers obutuku bwashwa barwayo tukarangira ultimatum yabere kwayo bira satuna cyoma kwandamye tukaenda mu wiki 2 so ni cyacu kababwera onesha operational tactics is covering from individual to individual institution to institution ebiru byaberwayo wasinja eribuka abantu ebiru byabo byaberwayo kikama hisetu tukakabukala shaliketa ebiruka echa mazima ebiru byahwayo asatuna chima okuzikwa kasatu so esa hano iki nayo aliyo mwabuchamu tukatuka hikaisiri na mukani tenu kwa macha heka nere handi karitero shawo nere ku PRN uwo tsuhaki fine area mdoko lese send sha government tukayiheka kindwa ukasubya so echo isini yabataka because we are not retracting sitishuba nyuma kumwatsi yeye erishuba nyuma kumwatsi kama isinde nama resigninga nama ko mubiri wayi nga deputy town clerk physical plan namale ko mubiri we town clerk namale ko mubiri we or something like that singa na langre ready ko mubiri we at that level so iyo is a matter of action on our part so abataka abo bakina utre ya hendu yabo bakabwa mbonesha sinde shabo nashisha senda ma government mchangale takaba minyere cheche kana kende heke using a crane using a vehicle nerwa mitisi sinde shinashu
yamaibaza rinakoreko. So it means any time from now hutukabwira you are going to implement any time from now. Actually any time from now okelangere tunemulabamu nerekola mubiri oyo. Echa kabere maybe ngakoleseyo butukubono erikangania banya Kasese municipality indi tuite kiraero tukatuma building control act ubuhimbe ebiraero byabiri andabe kahendoka nabo twabere babwera ketu nimwesha tukagiresha enyumba ukahimbayo wa making sure twabere ko approved plan kwihaho plan murehendo hekahende kahendoka mu sekirenga nyuma hari tukatukakola nerongera ko enyumba ikayikasula kanduka tuhaye tukatamo occupation permit kana tukakahende baroha erundu sumo nyumba hatiri hanganali tukali kulaye ericha kwa okudarire cyoho uko kisosire. So ekyo nacho cyane kindi kikalire ekyatwabere manyisha bandu kyarekola alewe obuke bwe nyumba yawo ngokubusosire kuko ikahanu ketukatu nimo kusoborera ekyarekola ngane cyahaye. We to deputy town clerk tune munzerera ekinywa cyawo kwa abanyakasese n'aba kusamaliro kwa kineme abanyakasese n'abanyeganda bose ngayo nditwerisike birairo emibere iri buti mpaka banyumira yimu nakola kindu simibere yiboneye bamabiro ambache nuko kikoreka kitu kabyo muwa kiningo dini tukasoma kisabite musomeshe katubura murike kola kintu abanantu babiri kireka netubira rubye tukubikana kola bete twamawe kintu cyakikoreke angulu na ruenda mulero koleje abo abana mutronda abo unasi ngari hayirikania nawo twangalangira ngatuma kola tuti eshesinde shausiki kwa bure ureke ya mundu wese sende kusangusha ali kondena nangoma shali kioska nangima ekishalo kuchi ekishalo kwa ngoda municipality so mndali kisatwika kwa desende sha munasi hachifu sende sha munasi ya town kwa division inga winde kondena hivi mwoleke hasende sha mundu wose mu municipality akwa kirayiro echi kusangwa chumira kutseba wasinja kutsibu way to town clerk na omusamaliri wechinemba eche tayari West TV ono are deputy town clerk awe Kasese municipality niyo turwe tukakana nayo okumyatsi eye new trade order atukende mbere nerikwamiriria emyatsi eno kandi wasinja eribye wabiritungiro kwa Kinemba okwamena ninje Mat Ishak omunyamyatsi ukwa habo Kinemba hano Kasese district.